Hello guys, ini dengan saya guys. Hello guys, di Laut Birgen guys. Kalau pergi. Kecap. Hello guys. Mana Abu? Ada air. Hello guys. Ini ada Syekh Mulana. Hello guys. Di Laut Birgen guys. Laut Birgen guys. Pak muka Laut biru, betul. banyak sampah guys. Hello guys. Hello guys. Ya, kita kembali ke studio pemirsa. Studio pemirsa bencana alam terbesar di Yunani sana guys. Jangan. Abu. Ya guys, mereka dibabat. Abu, tahe. Amaroknya saya ini orang sudah hidup kembali lagi. Ya, mati lagi, bangkit lagi ni. Bangkit lagi. Apa dia itu? Ini belakang ada penampakan misterius. Halo guys. Hello guys. Guys, di belakang. Di belakang. Dia pokok guys. Yang senang. Griezmann. Gasman. Dengan Griezmann guys. Paling Semoga apa kau bilangin? Pak dah simpan. Nak simpang kau.